Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi phela-ke mina ngizocela kuwe-ke wena ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukuyosho nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana ukuthi uJacob Zuma-ke usekhomente-ke laphana-ke usephawule okokuqala-ke ngejaji-ke elaphumela-ke obala-ke ukuthi-ke lenza-ke iphutha-ke laphana-ke ngecala-ke lakhe-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke ujaji-ke uZondo-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukukhuluma-ke okuningi-ke kuphela into enza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke uJacob Zuma-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela laphana-ke masuzile-ke ividiyo ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho-ke bese wenza okulungile-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. iZondo Commission phela uZondo waba khona wasebenza, ngiyamazi lo mfo kodwa asoze siye kumbiza ngoba wenza isimanga, usenza isimanga manje ngalesi asimanga, angazi nizwile le ngoba khona bebexolisa khona ethi kwenzeka iphutha thina saboshwa usibona nje sibangubala-ke naye sibangubala nje. Uma efika lapha ufuna wangibiza kuqala njengevisitor yakhe azongibuza nje eyivisit ngaya futhi ngafike ngakhuluma konke ayikufuna. Emva kwalokho wangibiza-ke manje sengibizela ukuzongibuza. Uma ngibuza-ke ngithi kuyena, hayi ndoda ngicela ukuthi ungabi usihlalo wale commissioner yakho ngoba mina nawe siyazana. Umthetho-ke lo ushiwo uma kuphilwa ezweni, uma izwe line democracy, izwe lithanda abantu bakubo. Ngithi no, ungalokothi baba uhlale lapha ngoba mina sizihlobo, mina nawe sizihlobo. Kanjani naye? Ngaleso sikhathi nganginonkosikazi osubali wakhe ngoba yena waqonya udadewabo kalo umuntu futhi owayekukhongolose esasisebenza naye ngokomthetho, lo mthetho wamazwe aphila ngempela. Kuthiwa uma unikezwa isikhundla noma unecala, lo muntu enazana naye anikwazi ukuthi nihlale ndawonye nikhulume leyo nto, fanele asuswe uze usihlalo. Ngithi-ke kulokuzana kummeli wami, tshena leli jaji ukuthi ngeke likwazi ukukhuluma nami ngoba singabangani, sizihlobo, umthetho lo. Athi no, akangazi, akakazabe isihlobo sami. Wakwaliza ijaji qamba manga, ngalizwa ngo-C, mina ngalibona ngo-C, not uC lo ngane, ngalibona ngo-C.